Kabisa ohoro munene tukiri naguo twakiuga tukimurehere tubica twana hau kabere twa guka wanyu wa Nairobi mukione haria mwanake uyu aumite na haria agikinyite. Hani haria turakiuga ni bururi ugikura mwanake uyu reke ngwire ni ohoro munene. Kabisa ni ngatho ni guthie na mbere mutwiroreire haha Profesa wa Mehemehe QBE haria tugaga ni uhoro munene. We utasubscribe ni wega wike uguo uhoro ucio wa kulike ona gushare. Turauga ni ngatho na mwena uria ungi wa TikTok no wega uthie na mbere guturumirira gutufollow na guturaikira tugakena muno muno makiria na tukauga ni ngatho na tukauga mutwaririe.